Bok svima, evo nas opet u mojoj kuhinji. Uskrs se opasno približava. Vrijeme je da krenemo pripremati slastice. Ako vam je dosta tradicionalnih deserta poput gibanica, pita, pinca i sličnih, imam odličnu ideju za vas. Oreo cheesecake koji, vjerovali ili ne, nećete morati čak ni peći. Trebat će vam samo jedna zdjela, trebat će vam jedan kalup i malo ljubavi, to je sve. Ajmo na posao. Prvo ću izmrviti oreo kekse u blenderu. Neću izmrviti sve oreo kekse, dio oreo keksa ću maknuti jer će mi trebati za kremu. Zatim ću dodati otopljeni maslac i sve ću to lijepo utisnuti u kalup za torte. Zatim ću to staviti u hladnjak na 45 minuta da se podloga od oreo keksa i maslaca stisne. Za to vrijeme pripremit ću kremu. Izradit ću slatko vrhnje pomoću miksera. Dodat ću kremasti sir, šećer u prahu i onaj ostatak orea koje smo stavili sa strane. Nisu samo dva, ima ih više. Ovo je moj mali pomagač za otiskivanje. U kremu dodajte žličicu ekstrakta vanilije. Podloga se stisnula, sada ću staviti na podlogu kremu i sve ću to staviti u hladnjak kakvih 2 do 3 sata kako bi se krema stisnula. Prošlo su 3 sata. Ajmo pogledati tortu. Torta je gotova, možete ju rezati i poslužiti svojim najdražima. Torta je mrak. Probajte recept, šaljite slike, subscribeajte se na moj YouTube kanal, lajkajte Facebook stranicu Foodione i čitajte blog. Vidimo se. Bog!